Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera rwose kuri 27 z'ukwa gatanu Pluto 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Mu gihugu cy'u Burundi rero ibintu bikomeje kuzamba, ariko kandi bikomeje kuba ibindi ndetse ni nabyo tugiye kuba twinjiramo kugira ngo tugende tubasasana tubabwire ko situation ihagaze. Nk'ubu muri iri joro ryakeye uwitwa General Neva cyangwa se perezida w'igihugu cy'u Burundi yarusimbutse mu buryo nakita yuko bwari bwateguwe, ariko muri uku kurusimbuka kwe aza kurusimbuka ari kumwe na bamwe mu bayobozi bakomeye, by'umwihariko bari kumwe n'umugaba mukuru w'ingabo, ariko uru rugendo bari barimo rukaba rwari ruri mu rugendo rumwe navuga ko rutari ruzwi muri iki gihugu, rwari ruzwi n'abantu bake. Ese barusimbukiye bimeze bite? Ngira ngo ibintu tugiye kuba tubyinjiramo tubasasanure tubabwire uko situation ihagaze. Turaza kwinjira mu bice bigiye bitandukanye tugende tuba updatinga gatanu kuri gatanu. Muraza kunyemerera by'umwihariko dusimbukire hano mu bice bya za Cibitoki turebe uko situation ihagaze. Amakuru dufite nuko rwose ngo amasasu yacaga ibintu ku isaha y'isa sita n'iminota igera kuri 54, ndetse hageragejwe no kuba rwose hakorwa operation nakita yuko ariyo kurasa indani muri bamwe mu basirikare bari bari indani mu kigo cya gisirikare. Hari ababikoze, byose turaje tubikomozeho. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tuba updating gatanu kuri gatanu ahitwa mu Kibira, imyitozo y'akatanyama na FDLR. Iri joro ryakeye habayeho kudiployinga gukomeye, aba rero bakaba barimo bagenda badiployingwa muri Uvira. Ngira ngo ibi nabyo turaje tubyinjiremo, ariko kandi tubikomozeho. Uraza kumenya ese uku kudiployinga ni ikihe kintu kikwishe inyuma, ariko benshi dukurikira TV Duniani Kote turakukizi. Turaza kubikomozaho, turaza by'umwihariko kwikoza mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updating gatanu kuri gatanu. Muraza kunyemerera dusimbukire rwose ahitwa za Bujumbura, turebe uko situation ihagaze. Ni Bujumbura kugeza amagingo aya ikomeje kugendana n'ubu ikigaragaramo icyo nakita nk'umutekano muke, nabyo turaza kuba tuyikomozaho. Turaza kunyarukira mu bice rwose bigiye bitandukanye tugende tuba updatinga gatanu kuri gatanu. Uraza kunyemerera nyamuneka twinjire ahitwa za Gitega turebere hamwe ibya CNDD-FDD kugeza amagingo ikomeje kuvugisha benshi batangiye no kugenda bavuga yuko by'umwihariko iri shyaka rya CNDD-FDD ishobora kuzasenyuka, ndetse kandi rigasenyuka ku munota wa nyuma, ndetse iri shyaka rikaba ari bimwe mu ishyaka rigiye kwandika amateka by'umwihariko hano muri Afurika, kuko hashobora kuzabamo guhangana gukomeye mu buryo navuga yuko budasanzwe. Turaza kubikomozaho, turaza kugaruka hagati ku banyapolitiki bagiye batandukanye by'umwihariko bamaze kwamarira urugamba, bakaba ari abanyapolitike batabarizwa muri CNDD ndetse banamaze igihe birukanwe muri CNDD-FDD. Turaza kuma tubikomozaho. Turaza kwinjira mu makuru menshi agiye atandukanye tugende tuba updatinga gatanu kuri gatanu. Muraza kunyemerera by'umwihariko twikoze rwose mu bice by'ahitwa za Kirundo, ahitwa za Ruyigi. Amabariyeri ni menshi, turebe amakuru ahari byose gatanu kuri gatanu. Rero bimwe byo tugiye kuba twinjiramo, ariko kandi tuva imuzi n'imuzingo. Ubwo rero rwose nyamuneka mbere yo kugira ngo tubanze twinjiye muri ano makuru, reka tubanze twisurize abantu badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi tubasanga muri Coline Munanira, Coline Mujejuru, Coline Mulangara, tubasanga muri Coline ya Tumbo, tubasanga muri Coline ya Kinazi, tukabasanga rero Gitega ndetse na Bujumbura. Tubasanga rwose hano mu gihugu ni mu gihugu cy'Uburundi nyirizina. Tubasanga hano mu gihugu cya Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia, hose baba bariyo kandi badukurikira gatanu kuri gatanu. Tubahaye ikaze. Ku mugabane w'Uburayi ntabwo twabibagiwe abadukurikira bariyo, kuko rwose tubasanga mu ntara ya gatandatu diaspora, tukabasanga muri Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa,
ndetse no hirya no hino hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomoza, ariko kandi rwose nyamuneka tuva imuzi n'umuzingo, kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ahubwo nyemerera mbere na mbere by'umwihariko duhite duhera ku nkuru navuga yuko rwose ikomeje kugenda ivugisha benshi, ikaba ari inkuru yamaze kuba itangazwa by'umwihariko ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, y'uburyo umutekano muke mu mujyi wa Bujumbura ukomeje kugenda ugaragara, ndetse ibi bikaba birimo babivuga bashingiye ku kibuga cy'indege bikomeje kugenda bihagaragara. Ni ikibuga cy'indege kugeza amagingo kimaze igihe kijyanye n'ikoranabuhanga ryo mu kirere, ugasanga rigize ibibazo, ugasanga haciyemo isaha imwe bakiri kurwana nabyo bikaza kongera bikagaruka mu nyuma, ariko ugasanga harimo ibibazo bikomeye cyane. Ubwo rero rwose nyamuneka ibyo ni bimwe mu bintu bagiye bavuga yuko bishobora kuzatuma igihugu cy'u Burundi kizengurukwa mu buryo kitazi, ndetse abenshi bakanatangaza yuko ibi bintu bishobora kuba bikorwa na Red Tabara. Ubwo rero rwose amakuru tumaze kwakira ni uko iki kibuga cy'indege nubwo rwose kirimo kiragenda kibaho ibi byose ari ikibuga cy'indege, uko byagenda kose igihugu cy'u Burundi kiramutse gihuye na kudeta, aricyo kintu bashobora kuba baheraho, ndetse n'ubundi naho dusanzwe tumenyereye kuri radiyo ndetse na televiziyo. Ubwo rero rwose nayo mpamvu nubwo umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara, igihugu cy'u Burundi kiri gukora ibishoboka byose kugira ngo cyongere umutekano muri rusange. Ubwo rero rwose umutekano ukaba wamaze kuba rwose ugenda ugaruka mu bice bigiye bitandukanye by'ahitwa za Bujumbura. Yes, birumvikana rero usibye kuba ibyo bintu bikomeje kugenda bigaragara mu buryo mwese cyangwa ubundi, hari n'amakuru menshi akomeje kugenda avugwa mu buryo navuga ko buremereye cyane, kuko nahoze nkurikirana amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi hano za Cibitoki. Nahoze nkurikirana amakuru ya hano za Gitega, nsanga n'ubundi ibi byose ni bimwe mu bintu bikomeje kuhagaragara ndetse kandi bijya gusa. Reka tugaruke gato hano Gitega, uwitwa General Neva ndetse na General Prime Niyongabo, aba ni abajenerali bakomeye mu gihugu cy'u Burundi, kuko umwe ni perezida undi akaba umugaba mukuru w'ingabo. Ku munsi w'ejo ariko twarimo dusatira uyu munsi, kuko twarimo twinjira muri ano matariki, amakuru mfite nuko aba bagabo rwose babuzeho gato, Imana igakinga akaboko, bari bagiye guhura n'uruva gusenya. Uretse kuba Imana yakinze akaboko, aba bagabo bari bagiye guhura n'uruva gusenya. Amakuru mfite atari ivumbi rero ngo bageze gutya, ngo bava ahitwa Gitega bagana za Bujumbura, ngo ariko muri uku kuvayo ngo bakaba bari babikoze mu buryo bw'amasaha y'ijoro. Ni bwa buryo bwo kugira ngo abanyapolitiki bandi batamenya se habaye iki, bimeze bite. Ubwo rero rwose berekeza Bujumbura, ngo bageze gutya bahura n'icyitwa Akambayaya, bari bari kumwe n'imodoka ebyiri zari ziri imbere, ngo zirangije ngo ziza guhura na Aduyi. Zikimara guhura na Aduyi rero nta kindi kintu cyabayeho, ngo bahise batanga amakuru, kuko ngo izo modoka zo zagenderaga imbere nko muri metero zigera nko muri 500, noneho izindi zari zibari inyuma, nyine ugasanga ziri inyumamo cyane, ku buryo mu gihe habaga hari nk'ikibazo kivutse, ubwo urumva hari yari imbere n'iyari inyuma, bagombaga guhita batanga icyitwa sinyari, noneho z'inyuma zigahita zikata zigasubirayo. Ni ukuvuga ngo rero bageze gutya, bageze by'umwihariko hano hafi n'ubundi za Gitega, barimo bajya kugisohokamo, abari bari imbere babona hari ikibazo cyavutse, noneho bakimara kubona hari ikibazo cyavutse, bahita babwira ab'inyuma, bahita basubira inyuma igitaraganya. Ariko makuru rwose namaze kwakira nuko ngo iyi imbushi yizashwe, ndetse ngo uwitwa General Neva uretse kuba Imana ikomeje gukinga akaboko yisengera, ashobora kuza kuba yagira gutya isaha ku isaha akaba yabura ubuzima mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Ubu rero rwose amakuru ndimo ndakira, uyu mugabo ngo yahise asubira inyuma, ndetse n'imodoka ye yararimo n'umuvandimwe we niwe General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo, barangije gusubira inyuma basubira za Gitega. Gusa icyo nababwira cyo
ngo byari bibarangiriyeho muri rusange. Ubwo rero rwose nyamuneka neva uzasabwa kuza kugenda gake kugira ngo igihugu cyawe kitaza kukwihekenyera. Yes, birumvikana yuko rero ibyo ni bimwe mu bintu twamenye ku isaha y'isaa 8 igera kuri 30. Turavuga tuti uko byagenda kose ibintu turaza kubidetinga duha tubabwira yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu kidafite umutekano, duha tubabwira byinshi ku gihugu cy'u Burundi, ariko mukabipinga nyine ukabona ko nyine itari sawa kubipinga, ariko nyamuneka tuba tugomba kubabwira byinshi birimo ukuri kugira ngo namwe mubyumve muri rusange. Yes, birumvikana rero ngira ngo ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa kuri no nkuru yanamaze kuba rwose igenda imenwa n'abantu bake, ariko benshi ndabizi ko bagiye kuyimenya kuko rwose twamaze kwishyira ahagaragara, twamaze kuyiburekinga. Ahubwo munyemerere by'umwihariko tunyarukire hano za Cibitoki ikomeje kuba Cibitoki rwose ikomeje kuba agateranzamba ka nyina wa nzamba. Icyitwa amasasu menshi akomeje kugenda yumvikana muri iki kigo cya gisirikare, ndetse abenshi bakagira ngo byaba ari ukuzibura imbunda, bimwe bita kuzibura imbunda. Abandi bakagira ngo byaba ari aduyi, kuko basanzwe babimenyereye yuko ibigo bya gisirikare by'i Burundi hari ukuntu bigira gutyo ugasanga aduyi aratatse, noneho akataka nk'ikigo cya gisirikare ugasanga ararashashemo nk'umunani cyangwa 20. Ibyo bijya bibaho, twagiye tubibona mu ishyamba rya kimeza ryo mu kibira. N'aha rero niko situwasiyo ihagaze, ngira ngo mu masaha ya nimugoroba bageze gutya batakwa n'umuntu utazwi. Bamaze kwatakwa n'umuntu utazwi, nta kindi kintu cyabayeho uretse kuba rwose nyamuneka babarashe ku rwego rwo hejuru, ndetse uko kubarasa nkaba nanakiriye amakuru y'uko by'umwihariko hanaguyemo abasirikare batari bake. Babarashe rwose barabarasa ku rwego navuga yuko rwose ari urwo hejuru pe. Babarashe ku rwego navuga yuko ari urwo hejuru, ndetse ahangaha haza kugwamo abasirikare bari hagati ya 10 urumva ko aba basirikare ari benshi cyane ugereranyije n'ubundi nuko umusirikare iba afite ubwirinzi. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu bikomeje kugenda biba hano ni bimwe mu bintu n'ubundi bimaze igihe biba, ariko muri uku kuba bikaba ntibimenyekane, ugasanga rimwe na rimwe nubwo bibaye hari ukundi kuntu bigenze, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi tumenyereye bisanzwe bimaze igihe rwose biba, ugasanga rwose birabaye mu buryo navuga yuko buremereye cyane, ugasanga biteje n'ikibazo navuga ko gikomeye cyane. Ubwo rero rwose nyamuneka isaha ku isaha ibi bintu bishobora kuza kuba rwose byakomeza kugenda biba bibi mu gihugu by'umwihariko cy'i Burundi. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara hano, ni ukuba rwose ahangaha hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa navuga yuko ari iby'ubugizi bwa nabi hafi aha, ugasanga abasirikare bagenzi babo n'ubundi basubiranyemo bahitanye abandi. Ibi nabyo biri kugenda bigaragara, ugasanga rwose umusirikare baramuhitanye, ariko ugasanga n'ubundi ahitanwe na bagenzi be, ariko n'ubundi byitubibara muri bya bindi igihugu cy'u Burundi cyamaze kwimakaza cy'amacakubiri akomeje kugenda arangwa mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko rero rwose ibyo ari bimwe mu bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Yes, reka dukomeze by'umwihariko n'amakuru, reka dukomeze n'amakuru kabisa, dukomeze n'amakuru akomeje kugenda avugwa ariko kandi anatangazwa, kuko ibingibi byo n'ubundi ni ibintu dusanzwe tumenyereye. Tugaruke gato mu kibira nacyo kirimo kiravamo abasirikare n'ubundi bakomeje kugenda badiporoyingwa muri za Uvira. Ibi nabyo rwose ni bimwe mu bintu navuze ko n'ubundi bikomeje kuza kugaragaza neza yuko biri bikomeze gutuma urugamba ruba imberenge kandi rushyuha ku rwego rwo hejuru. Uku kudiporoyinga kukomeje kugenda kugaragara by'umwihariko hano muri ibi bice, ni bimwe mu bintu navuga yuko nabyo bishobora kuza gutuma ibintu bikomeza kugenda bihindura isura mu buryo navuga ko bukomeye cyane.
Yes, ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi rwose bitangazwa kuko hari n'amakuru nkomeje kugenda nakira arebana n'umutekano, politiki na diplomasi yemeza yuko umutekano naho uko uri kuzamba uko bwije n'uko bukeye, ariko byose n'ubundi ni bimwe mu bintu n'ubundi tuba turi bukomeze kugenda tubikurikirana tukagenda tuba updatinga. Reka tunabashimire dusoreze aha ngaha, yari Moses wanyu nk'ibisanzwe, murakoze cyane.